Nizam doğru tişta. Nizam doğru zamanı seva var nizam doğru işte. Var doğru tişta. Vallahi nizam yaç. Açık kurete yazın öbruna. Açık çekti. Ya vallahi tala bilin. Ev kurete. Cenab-ı Adnan Sultanı'nın Hacı Mehmet İştera. Kuro her şurada kuro. Ziyafet abi Hacı Muhammed. Allah kurban edeceğim. Kuro her mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد وفصل رب العالمين. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi berekat. Nasılsın abi? Tamam teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Nerelisin? Ben Mardinliyim. Oo. Müsaitim mi? Sen Ne? nereden? Sen nereden? Ben Sinop. Selam ve selam. Kolay gelsin Abi yaş- size. Eyvallah. Kolay- Yaş kaç? Allah yaş. Ben ihtiyar olmuşum. Bırak yaşı. Bu İhtiyardır. iklim serisi için kazanıyoruz ekmek parası için. Bir asa aslında. Evet. Haydi Allah rahatlık versin. Siz de iş yapıyorsunuz. Haydi Allah rahatlık versin. Geli tamaşavana. Geli hoş gübrani yüce kabara Ramazan. Ramazan. Ramazan pılınk. Bece Ramazan. Hayratın. Çumaç. Ramazan pılınk çum. Helbest. Helbest. Helbest vanu. مرحبا سيدة. Merhaba çabanım sana. كتشتكي دروماتا چاوي. Baş ya sabi hoş çabanım. Baş. باش خدشت راضي. امجيش حسبس تماشانه Ser, كرد. ser çavara. Ahlan ve selam. Deka çıkarınak şena خیر اخوان کلام افات چقاره نکشن منم باشم نه حالا دو شانه زندگی ده گوچقاره خیات که جزاش منتی چون جماعة شو ياو مر حوالي محمد بيتكوين دولار نوى كهبا حوالي عمر كرم السلام عليكم سيدي أيمن. عليكم سيدي أيمن السلام سوري شرط ركابش فرصة كيفكم وصلوا غاية الزاني ايه غاية الزاني غاية بلي زاني سيدي أيمن تمارس أخوندية بلي سر شاوي سر سيم أجيج أحسي خوش غرسيمة ورسي قندي قزل تفهم أحسي خوش ورم سر چاوار اهلا وسهلا از تتاقيف دكم ما شاء الله تتبلقي خوش دكي خدي رياضة فكي اجمعين ما تبدا ان شاء الله هذه السلام عليكم عليكم السلام تجي فقاتي تجي فقاتي كونديا شو حتى من جامعة خون سيدي أيمن. ها بله بله چما تدب شي بردم
سيداي من نبو مخصم ده نصيب. جزابي من إنكي والله نبو جا ده بلا ورشي نصيب وقسمت. التام سيداي شكونه من دوام خبطات خوش به لا سر والله چابارا مخصوصين انا işte أهلا باشه شكونه بخير سر چابارا اهلا وسهلا. آره میوانه گوشتی مریشکا وانا گوشتی مریشکا ارزان نه كان نخون اللي تماشي وانا وامريشكا بلاشي بدنا وامريشكا حاضر وانا جو اتشر روجينا واد جرينن همو نخوشي چيچك جهيكي درت كفيل فابريقي تشر روجيدا واد جرينن دبي ارزانا بلاشي وي گوشتي بدنا وي گوشتي نخون نخون مريشكي مالي بخون لبا مريشكي قو بيلاج ميلاج هذا تشر روجيدا او تكن ونخن همو نخوشيه يا قرمه تمام البرطابي ما قرمه يدي مشكل جاي تماشى وانا طاب ذي سليمه مثلا امل بر في طابي اداره ناكن كايد البر اقري جهنم يا مشرو اداركن مثلا وديت قال تماشى وانا ونها فين يجي ها زبستانه ام البر طابي اداره ناكن مدام سهكي ام حوجي السهينه كايدي اقري جهنم اذا مشاوي اداره بكن اذا ناخذ بيقوم ايمان بين العمليه الصالح بكن لقنا الله تعالى مجبي اقري جهنم ما بباريزي يقول ايماني نوينه عمليه صالح نكي ببي كافر ابدي جهوي جهنميه اماني عبد الله باش خذ اشترازي بيه Hello. Keremka. Buyurun. Turkish? Buyurun evet Kürdi. Keremka. Buyurun. Turkish? Buyurun evet Kürdi ve Türki. Kürdi ve Turkish. Türki. Evet buyurunuz. Ve Türki. Kürdi ve Turkish. Türki. Evet buyurunuz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyisiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben dini vaaz, Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben dini vaaz, dini sohbet ediyorum. Ben imamım. Dini sohbet ediyorum. Anladım. Sizin de dini sohbet ediyorum. Ben imamım. Dini sohbet ediyorum. Anladım. Sizin de dini sorularınız Anladım. İslam Kolay hakkında. gelsin. Sizin de İslam hakkında sorularınız varsa buyurun soru sorabilirsiniz. Dini sohbet, dini sorularınız Anladım. İslam Kolay hakkında. gelsin. Sizin de İslam hakkında sorularınız varsa buyurun soru sorabilirsiniz. Dini sohbet isterseniz buyurun soru sorun. Benim yok. İsterseniz buyurun soru sorun. Benim yok. Ben sana bir soru sorayım. Sor. Ben sana bir soru sorayım. Sor. Valla herkesten kelime-i şehadeti üzerinde ve manası üzerinde duruyoruz. Valla herkesten kelime-i şehadeti üzerinde ve manası üzerinde duruyoruz. Valla herkesten kelime-i şehadeti üzerinde ve manası üzerinde duruyoruz. Kelime-i şehadet. وديت بعضاتشو قوم بيرح حنك كربانا ما قلت ما والله تاخذ شكي وتهالوي وتشتي فاجي شبال ما قلت ما نبي بانا تقطقي كني وعلى فلان بيبان مثلا باص ندا قوم بحساوي ورطبوناوي وتاخذ شكي وتهالوي وجاري هالو بك وفلان بك ما تشتي فاجي شبال ما جفات كربانا باص ندا نتشو ليه مثلا ما بحسها اسلامي كر باظة شو ما فهم كر ابو كرد ورا السلام عليكم خالي سيدة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حواله يوسف چوانی در چاوا جواب گلیتم باشین جان سامی خودش تازمون چوان باش صاحب حالته خاله سیدا ولا باش الحمد لله كيف همنا حالي خوشم خاله سیدا بسیاره که از خلک کردستان ما عراقی باش در چاوا کرم کن بس 4 جاره که ما وای فای تد تو ما داخل ناکی چاوا کرم که بیجم ویگاوی وشم حرام ولا حلاله حرامه نه چا حرامه حرامه قد يش يعني حرامه مالي قناها هاتي قد اخكرن انا متشكري خوازم جيب ببن كا حلقي كا شامرو انا اقول ممكن بجي هري يا اقول جي هري جي ببا باقشكا وقول جي نتشي تتوبة كربي خو تعالى ان شاء الله عفوتك والله نظام ماش ملاك يرقو ملاقو عفونا قد رب العالمين لا عفو ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالى حمو قلنا عفوتك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى الشركة قبولناكي إنسانك يقول سر الشركة مربي الله تعالى ويعفوناكي ليش غين الشركة تشيدي بخوازي شكيرة بخوازي عفوتك خالي سيد بقى سؤالك دي ايه هفالك ما هي تشتي حرامتك زناية ايه هم كان جارات بيجنا قلنا في شغل خرابنا كان يعني في شغلنا قلنا يعني هر سروي الريكيه مثلا تمام خلاص يعني باره خوش دچتا دوا يعني پاراج دیدره هذا قوي خبز هم كان جارات قلنا هنا قوي خبز تدبي حوالك منه اوي ولد بيقول بير حوالتي نكي انسان کی ولو گو وکی گو تزانے زنا تے چما پیر حوالتی تے گو پیر حوالتی بکے تے حوالے گنہی وی تے حوالے شریکی وی جار کی تجارت تجرے گو دب شوی پی سی تی اخوان برندا دبے گوی دی تے دب شی بردے تے حوالتی خوشی قد کے وتے گو جار کی تجارت گو وهيج لسر پی سی تی اخو بر دوام بکے و تے حوالتی خوشی قد نہ کے تے حوالے شریکی گنہی وی فهمون يعني بيرنا ماشي مانا تجارة سيجارة مجير مو بكير هباتيب كي مو جيد بي وكوا خلاص والله بلا خالي سيدا بلا اسعاجات انا كي الرحمل دي بابيتا تسر سريماتي وخدي كتبت امانه هو غربي سميجان السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سيدة. ماشي يا صاحبي خديش هذا مو شوان. صاحبي سبقنا سيدة. هذا درم باشه. باشه خديش هذا مو شوان. الحمد لله سيدة. سيدة تداومي سيدة ما برقصها. زاد شابي من أنا وسنة. سيدة. سوري مش سيدة. إيه. يا شيء مثالي يا جنا يجي درامينه جنا بمارا يا قد يا تمالا يا قد أويش جنك درامينه أو ميركا أو مارا يجنك تكرني يا نايكرني جناب ميربي جاري قديل يكي ديناي مهري جنابي جنابي يا زنا يا أما ملاك أو مارا بريه مالا نزانی مالا چی زانی مالا نزانی ما جیره گوتنه ما جن روان دیا ما جیره گوتیا اب جن بمیره ما روان دیا ما جیره گوتیا اب چی زانی قبل جیره گوتوانا مهر ندکر مهر کربی او نت مالایا نابی می مالایا و خلکی بی کدیه مالا او نه مالایا سيدا گوتنی وابه تیمی دست سيدا خوب نیره خودش ترازی هشتي كابين بيرا منها قرآن نمريا أول سورة بقرة آية هشتي كاش من بيجم أبن في سناز معنا ويدي الشيرو باب اشترى برفرهي بيجم
نزانم سورة بقرة آية 8 سورة بقرة آية 8 قرآن البردستي منها آل هندور وازيل درب ما كاز هر ميزينم أزانم قرآن بينم يا تماشا وانا زيكم قرآن ينم سورة بقرة وان يهوديا قول بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وان يهوديا قول آقر منا شوطيني آقر دسنا ديما إلا چند روجه بجمار بجي چند روجه بهجمار بيبا آقر منا شوطيني يعني اوی تدید حضرت موسی وقتی گو چبو چای طورسینا ویدی قومی وی پشتی ویرا گولک شخوره گرتن کنه الهی خو گولک چیکرن سامری جوار گولک چیکرن چل روزه که عبادت گولک رکرن حتی گو موسی وگرها و او گولکا و شوطان جزیر چیکر بون گو چند روزه گو ما عبادت گولک رکریا گو امه بقا سیوا روشا امه جهنمه دا امه بشوطن ويدي خلاص آقرنا ما دست ديما قل جوار بيشم اتخذتم عند الله عهدا قيوا سوزك وبيمانك الله ستانديا فلن يخلف الله عهدا ايدي خويت على سوزا خناش كني يعني خدي جوار سوز دايا بمعلومة قو خدي تعالى سوزك دابي وتعالى عهد وبيمان وسوزا خناقل بي أم تقولون على الله ما لا تعلمون نولويا تسوزا كولونينا وين تشناد بيجن لسر الله تشتاقوا ونزانن وين بيبختيادكن بلا من كسب سيئة أو يقول قناه كيب دسبيخي وأحاطت به خطيئته وخطايوي ويهاوي دور سطن بكن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وانا حوالي قرن وي أبدي تيدب مينن تمام ناخواني قو كفري شركي دورا واسطم كريا وانا أبدي وي جانمي دمينن والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليقو إيمان علي من عمل صالح كربن أولئك أصحاب الجنة وانا حوالي جهنمين يعني حوالي جنتنا هم فيها خالدون وانا حتى يوي تيدبن كلام كلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشن يعني سابق خود اشتاد من شان باشن إن شاء الله بله كلام كلام والله نزعم حياة مجبيد التنية لا والله يا بقى عالمنا هناك عالمة قوتية يعني هناك عالمة قوتية ايدي كي جانا نزعم يعني هناك عالم ولد بيجيش بلي بقوتي نقول نها يعني ننا قوتي ليه بلي بقراني اتفاق عالمة هيا قو خير بشتي مليارة ايش مليارة تشن ايدي خيرا خوندنا قرآن بي خيرا صدقة كي بي خوارنا كي بي جلة كي بي فرقنا كي بلي والله داز بيدي باش نزان يا كي جان عالم يعني هناك عالمنا مخالفة في جمهوري ركرية يعني أنا سرچا ما خودش ترازی بی همون باش حتی ان شاء الله تبدا دا خدای باشی سلامتی بدی ان شاء الله سرچا نش اهلا وسهلا अरे गली तमाशा माना अभी हमारी आयत कहानी बीरा में बाश माना भी आबा
أما بنو إسرائيلية وانا عالمي فالله ويهودية توراة وإنجيل بيلي يستن خراكرن أب توراة وإنجيلا قوانت بياسي ديان نا أورجينال إنجيلا الله تعالى يا عالمي فالله ويهودية بيلي يستن خراكرن أغلب جي أو وصف نشاني محمد وده توراة وإنجيل ده هبون بيلي يستن خراكرن إذا الله تعالى بحصوات كي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم جهنم عذاب جوان كسارة يقو كتاب الله تعالى توراة وإنجيل بدستي خود نبيسين وبيرا ثم يقولون هذا من عند الله والله أبش جمع الله تعالى يا ليشتروا به ثمنا قليلا شخورت بديلا بيدا هركي هندكي دنياي منفعاتك دنياي بيش خورت كرن معلومة قوان يهودية عالمي فلو يهودية وصف نشاني محمد أشكره كربانا جملتي خورا بقوتانا أو معاش ومنفعات دنياي قو بدستي خستن ويش دستي واتشبانا إيدي ندقوتن أبا وكا أو آيات دفروتن إيدي خو تعالى بي ويل جواربي فويل لهم مما كتبت أيديهم جبوي تشتيقوا دستي والنبي سانديا هي جهنم جواربي وويل لهم مما يكسبون وشوي كارو قزنجاقو كرنشي هي جهنم جواربي يعني جبوغو اب آيتي توراة وإنجيلي بدستي خوا خرا كرن او وصف نشاني محمد قهرتن تشنا دي نبي ساندن جبوي جهنم جواربي وجبوي خباطا منفعاتا دنياي قبدس خستنا جهنم جواربي معناه بيشيا الله تعالى كما بيش مرد بيشي قلي تماشا مانا ياو تشتاقو بنو إسرائيليا كري كما أخو تعالى شمرد بيشي دبيش بو في قرني جهنم جواربي يعني قلي عالمي إسلامي قلي مسلمانا وتقول وينجي آية الله تعالى آية حديثة آية قرآني حديثة بيغمر عليه السلام ونفشر ونوان أشكره نكن وين هناك عبيش هناك عنا بيش تبي قواز بيش فلان كاس ايش مبغيدي فلان كاس وي قدروا اخو قطبك فلان كاس من عربا اخو صوارناكي مثل جيراني من عرباوي هيا تقسياوي هيا جانا قوتشي باجر من العربي صوار دكي أتبي قواز بيتين حقي أزبي آية بيش من الحسابي وي بيش مبغيدي صبا قوتشو باجر من العربا اخو صوارناكي يان أزبيش وي دولة معاشي اخو سلم قطبك مش قدروا يبابيجي ايش أزبي آية بشيرم يعني الفيدري تعقيب شيء من وي بغيدن مليونك تعقيب شيء من هيا قواس فلان تشتي بيشم تعقيب شيء من ويدلي واميني ويش من عادس ببن ويدبش تعقيبي بردن ايدي ايشي دنجي خناكم ازبي آية في حديثنا بيشم ابا ناخذ من او آية فروت بوا تعقيب شيء من او آية فروت بوي قدروي من او آية فروت بوي تقسيات جيراني خوكو جانا من ببي باجير من العربة خو صوار بكيم يعني بيونشي نكن تينا هاي الشركة كمن هيا فابريقة كمن هيا هناك عيشتي قرالي شركة ناي نجح ماذا تدوا شركة هذا أو شفقة كإنشاءات الدنا سريق وياك ولو أو كنابي تشيا ميفرة تشيا قاسكي ماسكي ولا حاصل شفقة كدنا سريق وباني إنشاءاته أدبي جعيش تيارا ايغو في شبقينه ده سري خوازي ويجعيش درخم يجي شركتي بابشم ولا ها بريانها بمها كي فلان كس مو يجعيش افيت شبقنا ده ابو سري خو مو يجعيش افيت معناه بيتشيا يعني قوون يجي ولو بكن وندنابا انشاءات ده دنابا شركتي دنابا شانتي ده ونويش شبقي ندنا سري خو ازي ويجعيش افيتم من ما اكبر من فلان كس افيت بو معناه بيتشي قومي جينا كنازي وجه بيجم يدي الله تعالى جماعة مسلمان على جد بيجد بفان يهودية هالو كرمجي عذاب دعوة جهنم جواربي يعني قومي جي ولو بكن جهنم جوارشي بي يدي نعم مثلا زعف عالمي إسلامي زعف وانا جدكن قالك آياتا قالك حديثا ناين نصر زمان يهود بيقواز بيجي فلان كسيش مبغيدي ايه راستا تبيجي وي فلان كس بغيدي أو منفعات ويسرقط ببي مقاس ببي إيدي تشتكي ده حسيني يا بانا قلت أو آيتا الله تعالى تفروت بوي قدروي بوي يعيشي فلان بيفان ده بيقومولو نكن
ويل معناه ويل چی يعني جهنم وعذاب شو عربي هذا الميز سورة بقرة آية حفتونه آية حفتونها يعني تمام شمانا وانا والي قد ياليش مال الشان دم مالا وابا خد خيرا وقبول كي هذا ايش مال عزيبي يعني تمام شمانا زعفا كران هنا بينم مصاجي وانا خوينم حوالي ابي حوالي قلت ايش بو خديت حشتت كم حاشي كرن جبوي خدي بي باشا وتيا از علمي ما توحيدي باشا الحمد لله اما انسان كي تنيجي بعلم التوحيد باشا بلاكي ولي احمد أحمد مقام أنا اشترى الشام أحمد ناد فسيح بالأولي فشتي فسيح هنا جنو فسيح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرم كان سيدات چاوایه؟ باش این سابق خودش دادمون چمانه ثابت سپاس دکم سیدا پرسک من جوته بو كلام كفرمو اف انسان جغرافيا لسر قدره یا نه قدره؟ هر تشت قدره بلي انا اخو تعالى خستي في دقيقه ازو تبهبر بيشتغل الفلان عردي الفلان ده بري اب يا قدره معناه قدر چي يعني الله تعالى اجبري فزاني وي تشلو بي وي تشلو قومي الكودي كاوا قومي علمي الله تعالى يا سليم قطبو هر تشت قدره يعني معناه تبي ابتش نه قدره يعني هيا خودي جنينه ند بيرانو الله تعالى دي ما حاشا ممكن اقول الله تعالى نزان بك ne mümkün. Vay amcam. Nasılsın inşallah iyisin? Başak vay kavul selamك bida be selamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam amcam. Çavay. Sen nerelisin? İzmir abi. Ben de Mardin. Allah'ına kurban. Selam olsun Mardin'e. Ahlen ve sahlen ya ola sen pek İzmir'e benzemiyorsun lo. Mod bekaytık kurmancı. Selam olsun Mardin'e abi. Mugot ne kurmancı? Hey. Hey. Buyurun. Valla bağır ki kurmancılık ne fazla kurmancı bir şey. Buyurun. Senin sormak istediğin soruların var mı? Dini soru sor. Ben burada dini vaaz ediyorum, dini sohbet yapıyorum. Senin de soruların varsa buyurunuz. Vallahi abi sorayım. İslam hakkında sorular sor. Ben sana soru sorayım. Buyur abi. Kelime-i şehadet bize söylersin. Kelime-i şehadet mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Manasını da söylersin. İstersen ben söyleyeyim. Buyurun abi. Siz söyleyin. Şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum. Ve dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Aynen. Fakat burada üzerinde durmamız çok önemli bir nokta vardır. Diyoruz ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Peki ilah nedir? Yani büyük. Hayır. İlah demek yasa belirleyen kişi demek.
İlah demek kanun koyan, kanun belirleyen kişi demek. İlah demek ki emir ve yasaklarına itaat edilen kişi demek. Yani sen kimin emir ve yasaklarına, kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen onu kendine ilah kabul etmiş olursun. Yasama yetkisini, kanun belirleme yetkisini, bize emir ve yasak verme yetkisini sen kime verirsen onu kendine ilah etmiş olursun. İlahın manası budur. Allah'ına kurban abi. Allah'ına diyoruz senin. La ilahe illallah. Arapçada la hayır. Red ve inkar ediyorum demektir. Yani Allah'ın dışında birçok sahte ilahlar, sahte kanun koyucular ve yasa belirleyiciler vardır. Biz bu sahte ilahları hakkı olmayan, yetkisi olmayan ve yasa belirleyen kişileri la diyoruz. Onları ilah kabul etmiyoruz. Biz sadece Allah'ın yasası olan bu Kur'an-ı Kerim'e itaat ederiz. Bunun dışında her kim yasa belirlerse, yasama yetkisini ona verirsen demek ki sen onu kendine ilah kabul etmiş olursun. Elhamdülillah abi. Elhamdülillah. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben gevrek satıyorum abi. Simit. Simit. Güzeldir. Bak, simitin tanesini sen kaça satıyorsun? 1,5. Ya şimdi o sen diyelim ki bir liraya alıyorsun, 1,5 da 500 lira da kari alıyorsun. Senin sabahtan akşama kadar onları taşıdığın için o taşımanın ücreti olarak sen 500 simit başına 500 lira alıyorsun. Değil mi? Sadece taşıma ücretini alıyorsun değil mi? Keşke 500 kazansam tanesi. Mesela yani örnek 500. Peki şimdi sen neyle onları taşıyorsun? Allah'ın verdiği el ile. Neyin üzerine? Başının üzerine Allah sana baş vermiş. Neyle geziyorsun? Allah'ın verdiği ayakla geziyorsun. Peki o simit buğday iken onu yağmurla buğdayı, o unu bize topraktan, çamurdan yetiştiren senin ücretin var. Sen ücret istiyorsun. O fırıncı ücret istiyor. Herkes ücret istiyor. Peki onu çamurun içinde bir tane nedir ya adın un yani buğday. O buğday taneciği çamurun içinde yetiştiren ve ondan yüzlerce buğday tanesi çıkaran, gökten yağmur yağdıran, güneş ona vuran, havayı, oksijeni yaratan o Allah da bir ücret istemiyor mu o buğday için, o un için, o hamur için? Ücret istemiyor. Sadece bizden dua istiyor. Evet, ücret istiyor. Onun ücreti nedir? Göndermiş olduğu anayasaya boyun ve itaat etmek istiyor. Namaz. Yani hayır, sadece namaz değil. Allah'ın bu anayasasına teslim olmak. Diyor ki ben cinleri ve insanları yarattım. Bana kulluk. Yani kölelik. Yani emir ve yasaklarıma itaat etmek için ben cinleri ve insanları yarattım. Ve bütün kainatı, yıldızları, gökleri, güneşi. Şimdi güneş olmazsa hayat olmaz değil mi? Havayı, oksijeni, suyu bizim hizmetimize veren Allah da bizden bu ücreti istiyor. Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'e itaat etmek, göndermiş olduğu peygamberin yolundan gitmek. Biz ne yapıyoruz? Allah'ın suyunu içiyoruz. Allah'ın meyve ve sebzelerini yiyoruz. Bütün nimetlerinden istifade ediyoruz. Fakat Allah'ın kanununu bırakıyoruz. Gidiyoruz kendimiz gibi bir insanın kanun ve yasalarına, emir ve yasaklarına itaat ediyoruz. Ya böyle nankörlük olur mu ya? Allah bize göz verdi. Allah bize el verdi. Bize dil verdi, konuşma verdi, kulak verdi. İç organları nedir? Akciğer, kalp, mide, böbrek. Bu kadar nimetleri bize verdi. Tükürük. Bak ağzımızda tükürük sistemi var. Eğer ağızda tükürük olmazsa sen nasıl bir lokma ekmeği çiğneyebilirsin?
Bak bu tükürük de bir nimettir. Değil mi? Su içtikten sonra eğer o su boşaltma olmasa o sistem, boşaltım sistemi, idrar sistemi Allahu Teala onu alt üst ederse, onu yapmazsa, boşaltım sistemi olmasa nasıl olurdu? Hayat zindan olur. Hayat sürdürür. Demek ki bak bu da bir sistemdir. Nasıl ki su içmek bir nimetse o suyu 1-2 saat sonra boşaltmak, idrar yolundan boşaltmak o da bir nimettir. Allah'ın bir nimetidir değil mi? Evet abi. Afiyet şifa olsun abim. Kardeşler razı beyim. Sana bir soru daha sorayım. Senin soruların yoksa ben de bir soru sorayım. Bir soru daha. Tağut nedir? Tağutu bize söyler misin? Tağut. Sen duydun mu? Tağutu duymuşsun şimdiye kadar. Yok. Bak, tağut demek Arapça bir kelimedir. Haddini aşan kişi demek. Haddini aşan. Ya nasıl haddini aşmış? Allah'ın dünyasında birisi kalkıp dese ben Allah'ın kurallarını, kanunlarını kabul etmiyorum. Ben kendim kanun belirleyeceğim ve emrimdeki insanları o belirlemiş olduğum kanunlara göre yöneteceğim. İnsanları yönetme hakkı benim elimdedir. İnsanlara emir ve yasak verme, direksiyon, kaptanlık, pilotluk görevi benim elimdedir. Onları nasıl yönlendirirsem, ne serbest ne yasak edersem benim elimdedir. Bu yetkiyi Allah'tan alıp kendisine verirse işte bu haddini aşmıştır. Ben şimdi geldim İzmir'e senin evine misafir. Ben senin evinde misafir iken senin kurallarını, evi kurallarını tanımasam, ben desem ki burada canım istediği gibi senin evinde davranacağım dersem, nasıl olur? İşte ben haddini aşmış bir misafir olurum değil mi? Haddini. Fakat Evet. haddimi aşmazsam, edeple senin evinde oturursam bana ikram edersin, hizmet edersin. Fakat haddimi aştığım zaman senin evinin kurallarını çiğnediğim zaman, ayaklar altına aldığım zaman hemen kızarsın, beni evinden kovarlarsın değil mi? Allah-u Teala da diyor ki benim dünyamda tağut olanlar, yani benim kanunlarımı kabul etmeyen, haddini aşanlar, onları bu dünyada red ve inkar edeceksiniz ve onların cezası da cehennem günü, kıyamet günü cehennemdir. Anladın mı? Anladım abi. Rabbim herkese hidayet etsin abi inşallah Amin, ya. amin, amin. Allah Teala hepimize hidayet versin inşallah. Hepimizi bu Kur'an yolunda gitmeye nasip etsin. İşte ikindi azanı da okundu bizim köyde, Mardin'de. Namaz, azan bitsin ben yayını kapatayım. İstersen sen azanı dinle, beraber dinleyelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dinleyelim, beraber dinleyelim abi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله أكبر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله razı daveti tammeti ve salatu ve kaymat seyyidina Muhammed'in vesileti ve fazlına. Abim Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Sağ Dikkat olun. et kendine. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. أمير بدري وشرف خاص نديب داوي بكل معنا وتبدا باخذ خيرا وقبول بكم وبانين ما قداري كنا وبقاني شاندنا وهديه شاندنا معنا وتبدا باخذ خيرا وقبول بكم خذي وجه وتبدا راضي ان شاء الله دائما نجح لنا قبل يا ربي